Bashimire kandi tubaha ikaze mwe mukurikira amakuru y'ibiganiro tubagezeho gatanu kuri gatanu n'amakuru mukurikira ku muyoboro wa YouTube wa Rwanda Top News. Tubaha ikaze mu makuru yacu kandi twizere ko mumeze neza. N'umuyoboro wa YouTube ubagezaho amakuru n'ibiganiro biba bitandukanye, n'umuyoboro kandi wa YouTube ubagezaho amakuru by'umwihariko aba arimo aravugwa hano mu karere k'ibiyaga bigari. Ni mudukurikira rero muri hirya no hino hatandukanye, tubaha ikaze mu makuru yacu kandi twizere ko mumeze neza. Twihuse cyane rero reka tunyarukire muri Kongo abariho duhera amakuru yacu. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihe imirwano ikomeje hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo FARDC n'abafatanyabikorwa bacyo harimo ingabo z'u Burundi, ingabo za MONUSCO, ingabo za SADC, imitwe yihurije mu cyo yise Wazalendo ndetse n'umutwe wa Fdlr. Ni urugamba rero rukomeje kandi rukomeje guhanganisha impande zombi, ari nako umutwe wa M23 ukomeje kugenda wigarurira ibice bitandukanye bigize by'umwihariko byo muri Kivu y'Amajyaruguru mu gace ka Rutchuru. Nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa, ubu amakuru akomeje kugenda ashyirwa ahagaragara nuko nyine ngo ubwoba ari bwose mu birindiro by'umutwe wa Fdlr ngo bisigaye mu gice cya Rutchuru, mu gihe umutwe wa M23 ukomeje gusatira wigarurira ibice bitandukanye byo muri iki gice cya Rutchuru. Mu yandi makuru kandi akomeje gushyirwa ahagaragara n'ubundi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nuko urwego rw'iperereza rwa gisirikare rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bivugwa ko rwahamagaje mushiki wa Joseph Kabila. Ni mu kanya mu makuru yacu ku buryo burambuye. Tubahaye ikaze rero mu makuru yacu n'ubundi ku buryo burambuye, tugiye guhera ku yarimo aravuga ku rugamba M23 ikomeje guhanganamo n'igisirikare cya Kongo FARDC, ari nako ugenda wigarurira ibice bitandukanye byo mu gace cyangwa se byo muri territoire ya Rutchuru. Nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa, ubungubu amakuru ari gushyirwa ahagaragara biravuga ko ubwoba ari bwose mu birindiro bya Fdlr bisigaye muri territoire ya Rutchuru, mu gihe umutwe wa M23 ukomeje kugenda usatira aka gace. Nk'uko amakuru yakomeje kugenda abishyirwa ahagaragara, mu gihe nyine hakomeje imirwano hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo FARDC. Ubu biravuga ko by'umwihariko rero M23 irimo kongera ibitero byibasira umutwe wa cyangwa se wibasira abarwanyi cyangwa se abarwanyi bo mu mutwe wa Fdlr bo muri territoire ya Rutchuru ndetse na Masisi. Nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa, kuri ubu Fdlr ikaba rero iri gutaka ivuga ko atari abarwanyi cyangwa se atari abarwanyi bo mu mutwe wa Fdlr, ahubwo ko ngo ari impunzi z'Abanyarwanda. Nk'uko byakomeje kugenda bishyirwa ahagaragara rero, ibi birimo kuvugwa mu gihe mu mirwano iheruka kuba umutwe wa M23 byaje kurangira wigaruriye umujyi wa Nyanzare, Rwindi ndetse na Vicumbi. Nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa, nk'uko amakuru akomeza kugenda abishyira ahagaragara, doko nyine nk'uko bikomeza kugenda bitangazwa mu makuru atandukanye, biravuga ko byatwaye iminsi mike guhera mu ntangiriro za Werurwe kugira ngo umutwe wa M23 wigarurire utwo duce cyangwa se utwo turere twose. Kuri ubu rero abarwanyi b'umutwe wa M23 bari muri sheferi ya za Bwito na Bashari mu birometero birenga 70 mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'umujyi wa Goma. Nk'uko byakomeje rero kugenda bitangazwa, biravuga ko rero ibi byo aha ari hafi ya territoire ya Walikale ndetse na Rubero. Nk'uko byakomeje kugenda bishyirwa ahagaragara, amakuru avuga ko amakuru yemeza ko kariya gace ngo gasa nkaho ari intandaro nshya y'imirwano ikaze hagati y'ingabo za Kongo FARDC ngo zishyigikiwe n'abafatanyabikorwa bazo ndetse mu rugamba bahanganyemo n'umutwe wa M23. Nk'uko amakuru akomeza kugenda abishyira ahagaragara, biravuga ko nyine muri aka gace amakuru aturuka muri aka gace akomeza abishyira ahagaragara, umutwe wa M23 uhanganye n'umutwe wa Fdlr muri territoire ya Rutchuru. Nk'uko amakuru akomeza kugenda avuga ko aba ba Fdlr biravuga ko bashinze ibirindiro byabo ngo bishya muri Miyanja. Nk'uko bikomeza kugenda bitangazwa, amakuru akomeza kugenda abishyira ahagaragara. Ni mu rugendo rw'amasaha ane uvuye mu
muri aka gace ka Miyanja Fdlr itinya ko kandi nyine doko nk'uko amakuru akomeje kugenda abishyira ahagaragara, biravuga ko Fdlr iri gutinya kwibasirwa na cyane n'umutwe wa M23. Mu by'ukuri rero ngo isura nyayo y'amakimbirane arimo kugaragara hagati ya M23 ndetse n'uyu mutwe wa Fdlr nk'uko byakomeje kugenda bishyirwa ahagaragara, nk'uko amakuru akomeza kugenda abishyira ahagaragara. Umuvugizi wa Fdlr yahise agira icyo avuga cyangwa se yavuze ko doko nyine mu makuru atangaje cyangwa se mu makuru yagiye ashyirwa ahagaragara mu gihe gishize, muri iki cyumweru M23 yakoze intambara muri Nyanzare, aho rero abaturage bagaragaje ko imirwano yibasiye abarwanyi ba Fdlr bakorera mu midugudu ya Marangara na Runzenze muri seferi ya Bwito. M23 rero bivuga ko yahise yemeza ko yivuganye abarwanyi 8 ba Fdlr barimo uwitwa Birindiro ufite ipeti rya koloneli, nk'uko byakomeje kugenda rero bishyirwa ahagaragara. Umuvugizi wa Fdlr we yahise agira icyo avuga kuri ibyo. Uwo rero Chure Ngoma yerekanye ko koloneli Byiringiro akiri muzima, yongera avuga ko ngo batari ngo abarwanyi ba FDLR ngo ahubwo ari impunzi ngo z'abanyarwanda. Rero ntabwo ngo bari kurwana na M23. Amakuru aturuka muri aka gace rero akomeza avuga ko abantu 18 bishwe mu mirwano yabereye muri Nyanzare, kandi 8 muri bo ngo bishwe bari bitwaje intwaro, nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa. Icyakora ntabwo abo bari bitwaje intwaro bishwe baragaragazwa umutwe bari baje bateye baturutsemo. Mu yandi makuru kandi akomeje kugenda ashyirwa ahagaragara n'ubundi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nuko urwego rw'iperereza rwa gisirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biravuga ko ngo rwaje guhamagaza mushiki wa Joseph Kabila, nk'uko byakomeje rero kugenda bitangazwa. Mushiki wa Joseph Kabila cyangwa se nk'uko amakuru akomeje kugenda abishyira ahagaragara, mushiki wa Joseph Kabila Jeannette Desire Kabila ari n'umukobwa nyine wa nyakwigendera Laurent Desire Kabila wabaye perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Biravuga ko yahamagajwe n'urwego rw'iperereza rwa gisirikare rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ibaruwa rero yohererejwe n'uwungirije umukuru w'uru rwego Generali Ndayuwere Okula Christian. Yategetswe ko agomba kwitaba bitarenze kuri uyu wa 4 Werurwe umwaka wa 2024. Nk'uko ryakomeje kugenda bishyirwa ahagaragara rero, Jeannette Kabila ahamagajwe nyuma y'uko fondation cyangwa se fondation mu ndimi z'amahanga ahagarariye ya Laurent Desire Kabila cyangwa se itangaje ari we papa nyine cyangwa se ari we se wa Jeannette Kabila, itangaje ko kuwa 3 w'iki cyumweru tariki ya 13 Werurwe umwaka wa 2024 abakorera muri uru rwego rw'iperereza baje bagasaka ibi biro byose nyine ngo by'iyi fondation, bakajyana imitungo yayo ngo y'akamaro. Nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa, yavuze kandi ko uretse ibyatwawe ngo abakozi b'uru rwego bigabije ishusho mbumbano ya se cyangwa se stati ya se ngo barayangiza ku manywa y'ihangu. Nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa, ngo bakaba barabikoze ku nshuro ya 3 ngo kandi bigakorwa nta mpapuro zibibemerera abafite. Nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa, n'ibintu avuga ko ari ihohoterwa yakorewe, akanamagana abakozi b'uru rwego rw'iperereza. Nk'uko rero byakomeje kugenda bitangazwa, yongeyeho kandi ko ngo abakozi 3 n'abashinzwe umutekano biriya fondation bafunzwe, bityo agasaba ko nabo ngo barekurwa. Nk'uko byakomeje kugenda
bitangazwa n'amakuru yakomeje kugenda ashyirwa ahagaragara mu bihe bitandukanye. Ubu noneho rero uyu mushiki wa Joseph Kabila nawe akaba dokuwe yamaze guhamagazwa n'uru rwego rwa gisirikare rw'iperereza rwa Kongo. Nk'uko rero mwari mukurikiye amakuru n'ibiganiro tubagezaho, reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Gusa kuri wowe utarakanda subscribe cyangwa se abone, bitewe n'ururimi ukoresha, ndagushishikariza gukondaho maze ukazajya uba uwa mbere kubona amakuru n'ibiganiro tukugezaho 5 kuri 5 kuri uyu muyoboro wa YouTube wa Rwanda Top News. Turagushimiye, amakuru yacu yo nakagaruka, komeza ugire impagarike n'ubugingo kandi uhahe uronke.